wanditse indirimbo, ulipoandika wimbo, yafashe akarorero k'umusozi. alichukua mfano wa mlima. Aravuga ngo ndunamurira amaso yanje ku musozi. Akasema nainua macho yangu mlimani. Amaso yanje ku misozi. Macho yangu kwenye milima. Umusozi cyangwa imisozi ni ikintu kinini. Mlima au milima ni kitu kikubwa mno. Ni ikintu ushobora gufata nk'ahantu ho guhungira. Ni sehemu ambapo unaweza kuchukulia kama makimbilio. Nta muntu ndabona angana n'umusozi. Hakuna mtu unayemuona ambaye yuko sawa sawa na mlima. Naho orarura vyibuha gute, naho orarura bamuremure gute. Hata ukinenepa kiasi gani uweze kuwa sawa sawa na mlima. Ntushobora kugereranywa n'umusozi. Uweze kulinganishwa na mlima. Twama turondera ibintu bikomeye, watu watafuta vitu vigumu, ibintu biturusha nguvu, vitu ambavyo vinatuzidi nguvu, twohungirako, ambavyo tunaweza tukafanya makimbilio, vyo dutabara, ambavyo vinaweza vikatuokoa. Twama turondera ibintu, watu tunatafuta vitu vyo turemesha, ambavyo vinaweza vikatufariji, bifise inkomezi zirenze izo dufise, ambavyo vina nguvu kuliko za kwetu. Niko uyu mwanditsi w'indirimbo byamugendeye. Ndivyo huyo mwandishi ilivyomtokea. Ashobora kuba yarari mu bihe, yawezekana alikuwa kwenye nyakati bisa n'ivyo turimwo. Inafanana na wakati ambao tunaishi sasa. Twese dusangiye mu gihugu. Sisi ambao tunafanana katika nchi. Aho umuntu araba hirya no hino, mahali ambapo mtu akiangalia huku na kule, akavuga ngo ninde adutabara, na kusema ni nani aweze kutuokoa. Bamwe ati turabe abasanzwe badufasha, eti tuangalie wale ambao huwa wanatusaidia. Abandi ati duhindure ibi nibi duhinyanyure. Wengine wanasema tubadilishe hivi au tujaribu kutafuta kufanya utafiti. Ico duha amadevize. Wengine wanasema cha kutupa pesa za kigeni. Abandi ati ico dutezurira tukaronka gatoro basi na gakenya. Wengine wanasema kitu ambacho kinaweza kutusaidia tukapata hata mafuta kidogo. Umviriza, umuntu wese akeneye gutabagwa. Kila mtu anahitaji kusaidiwa. Umuntu wese arashobora kwisanga mu kibazo. Kila mtu anaweza kujikuta kwenye shida. Araba kabona kimurengeye. Akiangalia anaona kinamzidi. Agacarondera ikindi kintu hafi. Kisha anatafuta kingine kitu ambacho kinaweza kuwa karibu naye, cyo mutabara, ambacho kinaweza kumsaidia. Dawidi acunamurira maso ku misozi. Daudi alipoangalia milima, asanga naho nyene ugutabagwa akeneye, akatazama kuta na penyewe msaada ambao anautafuta ni kuva mu misozi, hautoki kwenye milima. Acharaba, kisha akaangalia uwaremye imisozi, aliyeumba milima. Acha abona, kisha akaona ko umusozi nao, kisha kwamba mlima na wenyewe naho ukomeye, hata kama ni mkubwa, naho umenga umuntu yohungirako, hata kama inaonekana ni makimbilio, hari huwa uremye, kuna ambaye ameumba, hari umutabazi aruta abandi batabazi, kuna mlinzi zaidi ya mlima, hari ubushobozi buruta ubundi bushobozi, kuna uwezo zaidi ya uwezo mwingine. Acharavuga ati ndabitoye, kisha akasema nimepata ugutabarwa kwanje, msaada wangu nsanze atahandi kuva, nimekuta sio kwingine. Ugutabarwa kwanje, msaada wangu nsanze si mu misozi, nakuta sio kwenye milima. Nsanze kudashobora kuva mu butunzi, haitoki kwenye utajiri. Nsanze kudashobora kuva kwa muyomba, haitoki kwa mjomba. Nsanze kudashobora kuva kwa papa na mama, haitoki kwa wazazi wetu. Nsanze kudashobora kuva kwa pastori, haitoki kwa mchungaji. Abo bose n'abantu beza, hao watu ni watu wazuri, n'abantu Imana ishobora guhitamo gukoresha, ni watu ambao Mungu anaweza kutumia kuwatumia anavyotaka mwenyewe. Ariko ndabafitiye inkuru nziza, lakini na habari njema kwa ajili yenu. Hejuru yabo bose, zaidi yao wote, hejuru y'ivyo bintu vyose, zaidi ya hivyo vitu vyote, turafise Imana. Tunaye Mungu. Haleluya. Amen. Imana n'umutabazi wacu. Mungu wetu ni mlinzi wa ajabu. Imana n'umutabazi wawe. Mungu wetu ni mlinzi wetu. Kandi ikintu ca mbere, tena kitu cha kwanza, ingorane umwana w'umuntu afise ya mbere, shida ambayo mwanadamu anayo, si amafaranga, sio pesa. Ingorane umwana w'umuntu afise ya mbere, shida ambayo mwanadamu anayo, si inzu abuze, sio nyumba ambayo amekosa, si amashure, sio shule, sabana n'uruvyaro, sio watoto au umugabo cyangwa umugore, sio mume au mke. Ingorane umwana w'umuntu afise, shida ambayo mwanadamu anayo, akeneye gutabagwamwo ubwa mbere, anahitaji kusaidiwa. Ndazireza ko muyizi, najua mnajua na nyinyi, akeneye gukizwa, anahitaji kuokoka, akeneye kuvuka ubwa kabiri, anahitaji kuzaliwa mara ya pili. Ingorane ya mbere ni ingwara ya mbere iruta izindi ngwara zose. Shida ya kwanza kuliko shida zingine zote, ubuzima bwa kiremwa muntu,
katika maisha ya mwanadamu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ivyaha. Neno la Mungu linasema wote wametenda dhambi, ntibashikira ubwiza bw'Imana. hawakufikia utukufu wao. Haleluya. Amen. Ariko rero, lakini sasa inyishu yarabonetse. Jibu imepatikana. Mtu ari munsi y'urubanza rw'ibihe bidashira. Mtu yuko chini ya hukumu miaka yote. Mwanadamu, ikibazo cha mbere akeneye gikwiye gutorerwa inyishu, shida ya kwanza ambayo inatakiwa kupatiwa jibu, ingorane ya mbere afise, shida ambayo anayo ni icyaha, ni dhambi. Bose bakoze ibyaha, wote wametenda dhambi. Abanyamadini bose bakoze ibyaha, wamadini wote wametenda dhambi, bakoze ibyaha, Abagatolika, wenye madini wote, wa Roman Catholic na wengine wote, bakoze ibyaha, wote wametenda dhambi, ntibashikira ubwiza bwe, hawakufika utukufu wa Mungu, kandi nta numwe ashobora kwicungura, tena hakuna ambaye anaweza kujiokoa. Ariko Imana, lakini Mungu uhoraho, Mungu mwenyewe, umutabazi, umuzigamyi, mlinzi wetu, makimbilio yetu, yaraciye inzira, alipasua njia, yaramenye kudashobora kwicungura, alijua kwamba huwezi kujiokoa, huwezi kujiokoa mwenyewe. Uhoraho aravuga ngo, Bwana akasema, ndaje, nakuja nk'inyishu kama jibu y'ico kibazo ufise, ya shida yako. Ingwara ya mbere, magonjwa ya kwanza, ingorane ya mbere, shida ya kwanza, urupfu rwa mbere, kifo cha kwanza, no gutandukana n'Imana, ni kuwa mbali na Mungu. Kandi ico tena Imana yaragitoreye inyishu, tena Mungu alipata majibu yake muri Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu. Nta yindi nzira, hakuna njia nyingine. Ibibazo byose bibangamiye isi, shida zote ambazo zinasumbua ulimwengu, birahari, vipo, ntawo bideha, hakuna ambaye anaweza kuvihesabu. Ariko hari kibazo cha mbere kimwe, kuna shida moja tu pekee, kimoja, kiruta ibindi vyose, zaidi ya vyote, nukuba umwana w'umuntu yaratandukanye n'Imana, ni kuwa mwanadamu amejitenga na Mungu, kuba umwana w'umuntu ari munsi y'urubanza rw'urupfu rw'ibihe bidashira, ni kwa sababu mwanadamu yuko chini ya hukumu ya adhabu. Nashaka gusozera, nataka nimalizie. Ndunamurira amaso yanje ku misozi, ninainua macho yangu kwenye milima. Ushobora kunamurira amaso yawe mu idini runaka uvamo, unaweza kainua macho yako katika dini fulani ambayo umetoka ndani. Abandi turazi ibanga ryo kuduga ku misozi gusenga, wengine tunajua siri ya kupanda kwenye milima kwenye maombi, ariko umusozi wose wotumbera, lakini milima yote unaweza kupanda yote, chumba chose wo kwinjira, katika chumba chote unaweza kaingia, kitari mw'Imana, kama hamna Mungu, ugutabagwa kwawe, msaada wako kuba kurimwa makenga, utakuwa kuna mashaka, ariko mutabazi wacu ariho, lakini kuri wewe uri hano kuri uyu mugoroba, wewe ambao uko hapa jioni ya leo, uvuga ngo, unasema kwamba ndakeneye ubutabazi bwa mbere, nataka msaada wa kwanza, nagendeye kure y'Imana, nimeenda mbali na Mungu, nta migenderane mfitaniye n'Imana, sina mahusiano na Mungu, ndi munsi y'urubanza rw'Imana, niko chini ya hukumu ya Mungu miaka yote. Hoba hari inyishu kuri uyu mugoroba? Je, kuna jibu jioni ya leo? Irahari, ipo. Inyishu yawe niva ku musozi, jibu lako haitoki kwenye milima, inyishu yawe iri muri Kristo Yesu, jibu lako liko ndani ya Kristo Yesu. Umwizeye wese, anayemwamini wote, naho yoba yarapfuye, hata kama amekufa, arongera kabaho, anaongeza napata uzima. Ivyo nivyo vyizigiro, hiyo ndio matumaini dufise muri Kristo, tunayo ndani ya Kristo Yesu. Niyo nyishu ku kibazo kiruta ibindi bibazo byose. Hiyo ndio jibu ya matatizo yote ambayo ni tunaweza hano kuri uyu mugoroba, uvuga ngo, utoke hapa jioni leo unasema kwamba, ndarushe, nimechoka, ndananiwe, nimeshindwa, ndazazaniwe, nachanganikiwa, ndi kure y'Imana, niko mbali ya Mungu, ego ndasenga, ndio ninaomba, ndakunda ishengero nsengeramo, napenda kanisa ambalo ninalisali, dini mbarizwamo, niko na dini yangu, ariko dini nijyo gucungura, lakini hiyo dini haitakuokoa. Inzira ni imwe gusa, njia ni moja pekee, Kristo Yesu, ni Kristo Yesu, niwe vyizigiro, yeye ndio matumaini y'ubwiza, matumaini ya utukufu, niwe mahoro, yeye ndio amani, kandi niwe nzira, na yeye ndio njia, niwe kuri, niwe bugingo, ndio njia ya ukweli na uzima. Muri we, ndani mwake, duhinduka ivyaremwe bishasha, tunakuwa viumbe vipya, tugakugwa ku rubanza rw'ibihe bidashira, tunatolewa ile hukumu ya adhabu. Wowe uri hano, uko mahali hapa, uvuga ngo ndi muri abo, na unasema niko kati miongoni mwa watu, ndashaka guhitamo kuri uyu mugoroba, nataka niamue leo kugira ngo mbandanye guhimbaza Imana n'abandi, ili niendelee kumsifu Mungu
ubuzima bwanje buri ku murongo, maisha yangu yakiwa kwenye mstari mzuri, birashoboka. inawezekana. Yesu ari hano, Yesu yuko mahali hapa, aragukunda kurusha uko uvyibaza, anakupenda zaidi jinsi ibindi unavyofikiria. bibazo dusangiye, Kuna mashida mingi tunashare pamoja. isi yose iri mu bwoba, Dunia yote kwenye hoga, isi yose ikeneye ubuhungiro, dunia yote inahitaji isi makimbilio, yose ikeneye ico itabara, dunia yote inahitaji msaada. ariko icoma, Lakini inachotakiwa abimana yaremye bose bakamenya ko wale ambao waliumbwa na Mungu wote wangejua kwamba ubuhungiro ari Imana yonyine, makimbilio sio kwingine, ni kwa Yesu pekee. icoma Cha kunipa twese tukamenya sisi wote tukajua ko umutabazi wacu ya kwamba Mwokozi wetu ariho, yupo, ni muzima, ni mzima, ni Kristo. ni Kristo. Nagira ngo muhaguruke, Nataka nisimame sozera kakanya nimalize muda huu. ka exhortation, Nikimaliza muda huu, dusenga kandi dushima Imana muda huu tukiwa tunaomba tukimshukuru Mungu ko dufise umuzigamyi, dufise umutabazi, kwamba tuko na mlinzi na tuko na Mwokozi. Imana Ni Mungu uhoraho, Bwana yaremye ijuru n'isi. aliyeumba mbingu na nchi. Munyemerere duhaguruke Tuombe, tusimame wote. Ukaburi hano Ukiwa uko mahali hapa uvuga ngo naje muri concert, sasa nimekuja kwenye tamasha, ariko ubuzima bwanje buri kure y'Imana, lakini maisha yangu yako mbali na Mungu. ndashaka guhinduka, Nataka kubadilika, mbega hari ico mwomfasha? lakini nahitaji msaada. Kristo yagutumye ari hano, Kristo ambaye amekualika yuko umunsi hapa. umwe Siku moja natwe twaritavye akamo, na sisi tumeitikia wito muri iri jwi katika sauti hii. ubutumwa bwiza bwaravuzwe, Habari njema imehubiriwa, butwibutsa ko imetukumbusha twacumuye, kama tumekuwa wenye dhambi, ko turi munsi y'urubanza tuko rw'Imana, chini ya adhabu ya ariko Mungu. kandi Tena ko inzira ari imwe gusa, njia ni moja tu, Kristo ari we ni mucunguzi. Kristo ndio Mwokozi wetu. Impongano yiwe yatanze, Alitoa damu ikiguzi yake, yatanze, alitoa gharama, urupfu yapfuye, kifo aliyokufa. wewe nanje twari gupfa, Ni mimi na wewe tulitokea tufe, watwambuye imetuvua urubanza rwari ruturiho, hukumu ya adhabu ambayo ilikuwa juu yetu, rutwambika izera, ikatuvika utakatifu, twambika ukugororoka, tukafika utakatifu, tucika abana b'Imana, tukawa wana wa Mungu. kandi Tena twizeye izina ryiwe, tunaamini jina lake, dufise ivyizigiro, tuna matumaini. naho twopfuye umunsi, Hata tukifa leo, naho ibibazo vyo mw'isi vyo kwiyongera, hata kama shida dunia ivyizigiro ikiongezeka, vyacu biri mu Mana, matumaini yetu yako ndani ya Mungu, kuko kwa sababu niwe mucunguzi wacu, yeye ndio niwe Mwokozi buhungiro wetu, bwacu. yeye ndio makimbilio yetu. Ndunamurira amaso yanje Ninainua ku macho misozi, yangu, mbega ugutabarwa kwanje msaada wangu kuzovahe? utatoka wapi? Ugutabarwa kwanje Msaada wangu n'ahandi kuzova, hakuna kwingine, ni ku Mana na katika Mungu uhoraho, Bwana yaremye ijuru n'isi. aliyeumba mbingu na nchi. Haleluya. Amen.